Maria ukurku bagikan berita, mari kita berkatu rumah Tuhan. Salam Yerusalem, damai manfaatmu. Dari aku seri pintu gerbangmu, Maria ukurku teriskan sanadu. Salam Yerusalem, damai manfaatmu. Yerusalem kota berjilid jibalna, terindah bersuku berkat merepujil. Salam Yerusalem, damai manfaatmu. Dijahipan tekan kursi pengadilan, ras istana Daud, ras bersusu rendah. Salam Yerusalem, damai manfaatmu. Salam Yerusalem, salam keringanan, siang terlemikam, salam keringanan. Salam Yerusalem, damai manfaatmu. Beritakan perbahanan Tuhan, perbahanan maba keselamatan. Bersoraklah mandi batalu meriah, o kerina doni. Rendilah dengan pemuliakan gelarna, pagalah ia lu puji-puji. Katakanlah mandi bata, mandiku rejin tuh perbahanan ku beritakan perbahanan Tuhan, perbahanan maba keselamatan. Kerina
Tuhan raskam, jana raskam kape. Berita si Maria sini suratkan Lukas, isekan gundari man banta, imuliakan me Tuhan. Kencasie, ibili Tuhan 70 kalak nari jadi ajar-ajarna. Ajar-ajar endandai isuruna dua-dua kalak, sendalanan ngelebei ia kukerina kuta, ras ingan siminter Athena idahina. Nina Yesus man kalake, belang siman beranin, tapi kurang siranisa. Daging ertotolah man simada peranine, gelah isuruna sierdain guna peranisa. Berkatlah, kusurukan lawes bagi anak biri-biri ku tengah-tengah serigala. Olah baba dompet, gajut-gajut, entah sepatu, olah kam ngadi di tengah jalan guna ercaka peraskala. Adi bengketkan kubas sada rumah, katakanlah lebih, dame man isi jabu enda. Jana adi lid ibas rumai kala singeratkan damai, maka damai si iseh kendu ringan ibas ia. Tapi adi lali damai si iseh kendu muli man bandu. Kesilanglah ibas rumai, pan dengan inemlah kai si ibrekena man bandu. Sebab kalak sirdahin patut kap dak upah. Olah sambar-sambar ingandu kesilang. Adi bengketkan kusada kuta jana ije ialo-alo kalakam. Panlah kai si bereken naman bandu. Jana bepalemlah kala si penakitan ije. Katakan man anak kudai. Kini rajan dibantah goder ku tengah-tengah du. Tapi adi bengketkan kusada kuta jana ije lakam ialoken kalak. Lawes lakam ku pasar-pasar jenari momokenlah. Abu kutandu sileket ibas nahe kami, iaku si kami ilebe-lebendu. Tapi ingatlah, maka kini rajan dibata godeher ku tengah-tengah du. Ku katakan man bandu, maka ibas wari pendunge pagi, nahangan hukuman si insekan dibata man kota Sodom, asangkan man kota ya. Ajar-ajar si 70 kalandai, muli aludem keriaan, ni naman Yesus. Oh Tuhan, setan-setan pengikutkan kata kami, adi sergangi kami ia ibas kelardu. Ngaloi Yesus manbana kerina nina, kuida iblis ndabu ilangit nari bagi kilap. Begikanlah, nggo kubereken man bandu kuasa merjati nipe ras kacip gelang. Bagai kuasa nalukan musuh, jana kai pela banci encilakai kam. Tapi olah Maria ukurdu berbahan setan-setan ngikutkan perintahdu. Tapi meriahlah ukurdu berbahan gelardu goi suratkan i surga. Bagenda me kata sini peseh dibata man banta. Puji man bandu o Kristus. Nande bapa turang rasenina, menjua-jua man bantag kerina. Bas gereja Katolik, lid malin si ibereken hak khusus guna ngelakukan pelawes setan tah kesah atau kuasa si jahat. Indonesia pelitnge tapi lengah melala belikanna. Kalage sindatkan hak
sebagai rupana jelma si tuhu-tuhu lid kerembakan pusu ras Tuhan totona megegeh ras lampiar kempa kuasa kesah si jahat si tuhuna kengasupan sekala malin eksorsis rena idur Tuhan. Ia merekan kesah si badia gempa jelma-jelma si isurung sebab maka basdahin si bagi setan entah iblis entah kesah jahat pasti ngolani, tapi geger kuasa Tuhan ngasup nalukan kerina tempas kesulitan bas pembarkan Injil lah ketadingan pengolangi idur kesah jahat endame sada uli buah entebuh ada pusu siralo ngikutkan Yesus bas kitab Yesaya dikatakan maka jelma si setia ras patuh ngikutkan di bata ngalokan perkara-perkara bahuli bas geluhna perkataan endah yaminkan Petrus dikatakan naman perpulungan i Galati maka buah tebu sidat kena arah ngikutkan Yesus i pelimbaruan geluh lamesuna man Paulus guna jadi manusia simbaru perkara pemenang si harus sialokan silang Kristus tapi alu silang kepe maka Paulus ngasup ngida kucah serpang siate Yesus negu ia salah sada jadi saksi singgelu babo kinulian Tuhan Yesus kai si kecapkan Paulus goleben igejamkan kerina murid yendeskan Yesus berbagai kuasa termasuk pepalam jelma ras pelawas kesah jahat kerina murid ermeria ukur erkitekan kuasai tapi bersingati Yesus gila ulah remegah ate babo tanda si teridai ersura ia gelah kerina murid kenangi terbagasan kinulian di bata bapa si tersuan ras erbuah entebu bas geluh kalage keempat kita umat Katolik go iberakan kuasa si banci saja lah si sadari paksana kita gunakan kuasa guna kemuliaan Tuhan gelabas waktuna sidatkan buah tebu silam berakeri dengan lah terngadi-ngadi mari si pindo kesah si badia guna nemani kita berbagi kuasa keleng keempat jelma senteram ras kerina tinapang Tuhan nemani kam kerina